Then uriyon asara laita. Aman nakatakle pa siya katam lango. And then ang ginadal lango tatitira kan lango tutel. So in terms of funding and how ilang amom sa akrakiden, we have to invest wisely. In terms of say was what is the return of the investor? Meaning to siya atong to the tungkol sa program kat makling nga return ni. Say kita dire kal issue din. A pledge ang langar de mil was kat mo kalse say kita report say report environment. Agiran mer mata kat musang. Mumoklo daw to sa kasi al matmal larael elongot kat sa basyo. En tamo rulisay. Emran ko dam oiterni. At the same time, ngakarusa tigri at talamal. Like for instance, al matamal lang bit. Yang kukuha nga rat, telel ewang raw dudul kakarni, mangarta. Ay kita gina kan man men, katasmawag, moklo daw to swedra era at move forward. Mansulang.